Hello ljudi, evo danas je divan dan, baš je vruće, mislim nije vruće, ugodno je i idem s mojim curkama na kavu. Inače danas mi je rođendan i baš sam sretna. Idemo lijepo na kavu, na tapase, fino ćemo se sunčati, družiti. Malo da vam snimim ovu divoticu. Sada nema vjetra, dobro je. Inače ako puše vjetar onda nije baš ugodno. Na suncu se da izdržati, ali u hladu bude zeznuto. Barovi su puni kao i inače. Vidite kako se ovdje živi. I evo nas u Tio Toma. Curke! Hvala. Evo nas na tapasima. Inače vidite kolike su ovo porcije. Ovo je super poljo, odnosno super piletina i naručile smo sve 300. Da. A Kača je naručila pollo con queso, odnosno piletina sa sirom. Curke, kako je bilo? Divno, hvala Danijela. Odlično. Ništa, Kača, kako je bilo? Idemo u Retamar, Bojana. Evo, pogledajte, kao da smo u Majamiju, znači masa palmi. Kako su slatke ove male palmičice. Na španjolski se kaže palmeras. Se dice palmera? La palmera. Da, evo da naučite nešto. Što da vam kažem, sve vidite. Idemo sada u ovaj kafić i došli smo na ovaj dio. Ja sam mislila da je kafić, ali je... Joj, ostala sam bez riječi. Pogledajte ovu ljepotu. Ovo je Retamar. Unutar je provincije Almería, 15 minuta autom od grada. I prije 7 godina za ovo se nije znalo, mislim znalo se, ali nije bilo toliko popularno, to mi je sad upravo rekla kolegica. I kako su došle društvene mreže i cijela ta promocija, sada je ono postalo turističko mjesto. Idemo sada na drugi dio. Marta, kjer se stare mi video. Ovo je moja kolegica, a naprijed su Bojana i još jedna kolegica koja se ne voli snimat, tako da ćemo to ispoštovati. Pogledajte gdje se nalazim. Idem sad na jedan drugi kraj da vam pokažem pogled na plažu. Ovdje mogu upast jer su vode, vidite. Evo. Plažica. Ovo tu su hoteli. Ovo je sve nastalo prije nekoliko godina jer kao što sam rekla, Retamar prije nije bio prepoznat kao turističko mjesto. I došli smo na jedan dio, nadam se da me čujete jer je sada malo vjetrovito, gdje imate, ovo ovdje nije more, iako je tu preko puta more, kao neki bazenčić, pitala sam baš kolegicu. I imamo ovdje bastardo, ali nije ono like bastard in English, nego je kao dijete od tvoga supružnika koje nije tvoje, kao polusin. Kako bi to rekli? No verdadero hijo. I došli smo napokon do jednog restorana, odnosno tapas bara koji je otvoren. Kao što vidite, ovo je jako malo mjesto. I imate tu desayunos, doručke, tapase, pričala sam vam već o tapasima, to su mali obroci. Menus todos los días, raciones, sladoled, helados i tako dalje i tako dalje. Curki su mi otišle, moram ih sustiti. Evo nas sada u Italici, zove se Italika i imaju dobru picu, preporučila nam je kolegica, tako da ćemo vidjeti. Ok, sjeli smo u Italiku, zove se Italika. Da. I što si ti naručila, Bojana? Venecijano. Dobro, venecijanu, dobro. Ja sam naručila 4 sira. I evo da vidite pozadinu, nemamo pogled na more, ali dobro je. Tu je još i Marta, ona se baš ne voli snimati. I još jedna cura koju nećemo snimati jer je poštujemo, jel tako?
Naručili smo Coca-Colicu i da vidite malo cijene, naručili smo malu picu i 8 eura je. Hvala Bojana. Evo ih. Ja sam naručila ovu Quattro Quesos, pekenja, 7,90 i Bojana je naručila Venecianu, isto je 7,90. I kad nam dođe porcija vidjet ćete kolika je. I stigle su nam pice. Ovo je od 4 sira, ovo je Veneciana, fileta i vegana. Que bien huele. Kako se kaže prijetno? Dobar tek. Te aproveče? Igualmente. Gracias. Evo, pojeli smo sve. Pice su bile super. Samo sam vam htjela to reći i preporučam ovo mjesto. Zove se Pizza Italica. Pizzeria Italica. I pojele smo. Bilo je super. Za svaku preporuku je onaj restoran, odnosno Pizzeria Italica. I sada idemo Golden Hour je, odnosno zlatni sat. Evo, sakrila sam se iza palme da mi ne ide sunce. Sada ćete vidjeti s prednje strane kako to izgleda. Evo ga. Polako se dan bliži kraju. Idem sada doma. Uglavnom ljudi, to vam je to od retamara. Nije velik, tako da uglavnom imate more i plaže i mi smo bili u tom restorančiću. Sad idemo doma jer sve radi do 6, tako da nema potrebe da se zadržavamo više. Imate, evo vidjeli ste okolo palmice, prirodu. Marta, ¿quieres decir? Hasta luego, chicos. Ciao. Terminamos con vlog. Da, eto, ništa, to je to od retamara. I vidimo se kasnije. Ćao! Opa, Bojana, što radimo? Danas sam pomoćna kuvarica Danijeli, sečemo rajčice. Da, i što ćemo da radimo? Da kuvamo. A ne. Znači radimo bruskete od češnjaka i rajčica i maslinovog ulja. A ovdje imamo burek, se priprema ovdje, jel tako? Dragi ljudi, danas radimo bruskete. Kao što vidite, ovdje sam narezala 1,5 francuz i on se pekao 10 minuta u rerni na 200 stupnjeva. I kada je, vidite kako je, kada je dovoljno očvrsnuo, onda ga ovako uzmemo i narendamo s ovim, pazite, vidite, ovako. Ovo me naučila jedna prijateljica iz Italije. Ovako, da upije češnjak. Samo malo, Ivane, u emisiji smo, molim te. Evo, vidite, tako, tu. I onda ovdje imamo rajčice, ili ti ga paradajz. I onda, one su posoljene i sa maslinovim uljem su. I onda samo dodamo ovako malo lijepo završni touch. That's it. That's it. I još ćemo na kraju malo maslinovog ulja. Ali evo, da znate postupak, sad ću ja to napraviti sa svime ovime i onda vam snimimo kako bude izgledalo na kraju. Ti živiš sa 10 ljudi, jel' tako? Pa svako od nas plaća to da. Šalim se. A koliko ti plaćaš, Katja? 165. Ovo su inače domaće pomidore od... Iz instituta za uzgajanje povrća. Mislila sam da ona zna bolje od mene. Ne znam. Dobro. I gotovi smo. Sad ide završni touch. Znači samo ovako malo polijete maslinovim uljem. Kristina, ispričavam se ako mi se omakne. Ali ono, znate, malo da bude evo ovako. A ovo je masno za Boga. Evo ga. Više nego burek. To je to. Uživajte. Hvala puno. Probajte ovo Jel rade prodavnicu u ponedeljak? Nedelja tamo maslinovo ulje. Evo ga. Gdje je čep? Aha. Bruskete smo pojeli, sada gledate u turski burek. Ovo je zapravo kolač od mesa, ali imamo još tu i salatu. Safa je ovo napravio, evo ovaj tu lik sa bradom. I što da vam kažem, dobar tek. U iščekivanju smo Miloša koji inače kasni 2 sata kasni. Vidi ga. Jel Gebe, posle ćeš poznat? I ljudi, to vam je to od današnjeg vloga. Ja se vraćam kući. Nisam snimala kako smo jeli, ali evo, morala sam ovu odjavu snimiti.
skoro je 11 sati, a u 11 sati počinje policijski sat, tako da idem doma, ne smijem riskirati. I vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!